Ngasi topic Manipur before and after president rule haibasudani madudi president rule lakpagi di aduga president rule mamang da leramba Manipur amasung president rule thamba matungda oiriba Manipur haibase maroina amtang yengminaba pumna yengminaba haibate ngasi se panelist khaktana tana yengbiriba punama di hangana yengmum changi hujik oiriba phibam amasung president rule laktingi da leramba phibam se hainabadadi maroina president rule lakraba aduga center ki lengak madusu governor ki kuthangda lengak pai khara matungda ahong khara di lakane na ahong khara di lakum di toroma ba aduga ahong khara lakadore hena khanba yam thajaruba ama matamam di di lekhre aduga hujikti amarom da hairdi nahan tang nipan gi free movement gi kari wafam sing kari sing atopa maike amadagi aikhoi di separate administration gi wafam sek ningba thungdribo phangdribo khulai thadu oi haigalakpa aduga maike amarom dana khulai pikhalo lakhiba amasung aina yada mong do pairo khulai sing pikhalo haibado pikhat pa hora aba makha tana stum pikhalapagi intent dum leiba jani tawdo atopa maike emda ekoi di pikhat kiroi separate administration phangdribo haira amina somda su kanna governor gi maike degi manipur lengak pu lusing biriba governor gi maike degi makha tawa khara kalap toba he makha tana sibau tang asukta det asubuk to pikhalo haiba gi wapum jema koi ubu pangidre free movement gi wapum makha tana inbe phibam ugidre aduga phong sabada ngarang nahan gida misham praja lanthok lanjin di lairadana supreme court ki judge bauda Churchandpur da adusu Churchandpur district ki bar association gi lawyer fraternity gi maike degi sanghan ningdabagi adugum wafam thanglakhiwa changju changgidaba swai phibum sina maram orakanda hujikti wahang amore madudi president rule leitringe gi mangi Manipur amasung president rule le matungi Manipur haibasita lori yembiriba punamakpu Sharatchandra Sharma impact news ki manunguna taram nuksari lonana lengjan biriba guest singdi huji ki oina ai yet ithang phambiri basi Major Yambem Angamba retired ai oza Angamba bo ihanam taram nuksari aduga oza Angamba gi oide lengjan biriba si Pradip Phanjoubam editor IRAP ni ai tong Pradip taram nuksari ahum suba guest lambi dadi leiraba aduga impact news studio yorpoda matam khara changki tawwa aduna hek lakpaga ai ahum suba guest maming lak thokchage huju chiki oinde ihanan ba question je oza Manipur before and after president rule haibasida opening remarks oza aina mu khara tang thenjal labada hainaram base PR la matung dadi Manipur phibam amdi laksan dau male PR nina aduga maru oina lamhen tu hen ba haiba kanda maike aningma ki tawdawu maike amarom gi lamhen tu hen base separate administration aduga Churchandpur district dadi supreme court ki judge bauchang ba yaru hairakpa tang nipan gi union home minister low gi decision madu free movement gi tang nipan da hawraga mai paktan halakhiba makha tana inbasu udaba so Manipur before and after president role yahan opening remarks oza ngam kamai tamining the impact tv gi viewers bo ai site gi namaste and let me introduce myself. I Major Yambem Angamba retired. I regular commission officer ni aduga retirement gi mamang da governor Jammu Kashmir gi ADC hojarami National Defence Academy tamai Indian Military Academy degi pass out orga Ahmad ko gi officer ni ana question do ai khomjage mayamna governor's rule and yamna high expectation lerami but high expectation do clear answer di phangdre horpagi hafta ama khara high feeling o achi tawre nongma pham si chalaga nongmai phare adu phare akoina prajana pami di nongmai phabad natte Bharat Sarkar gi constitution da ibar law and order have a word to state government gi subject oirambadu hazikti president rule governor gi subject oire adu law as per the in letter and spirit implement on bio law enforcement agency whether central paramilitary forces to hire tauba adu state police ki makhada mateng panganba mafam pham da aranba phaba maitai na laju maitai phabiu kuki na laju kuki phabiu violate tauba mi du phabiu adu makphaba ngamdabagi impression do hajipau leiri aduga governor sahab da appeal tawri di lambi hangdo anbiu lambi ek hangdo pada Manipur prajana adom da namaste tawni
lambi Imphal Dimapur hangdaba Imphal Jiribam hangdaba Imphal Churachampur chatpa ngamdaba adu ngamdri phaudi governor sahab ki Manipur prajagada respect leikiroi aduga next question amasu hangbi ko ai khumjage maruina aduma leipire aduma yam clear cut thampire aduga maruina leirise ahan bataputi lakhiba police ki security force ki army tagi lakhiba khulai sing plus illegal oina paiba arms sing kali sing pikhalo haibagi governor gi akanba instruction ama lerami pikhalakpa dum khara horure maikei amadagi maikei maromdagi na separate administration phangdibodi aikoi di khulai thado haibagi chap chaba stand hai tai khar muglapna leigibduna maram orakanda makha tana khulai pikhalakpa khokhalakpa haidi pikhala ising do lakhiba masing du di chunadrimina makha tana pikhalo haibagi instruction duma uba phangidabasi maikei amarongi akanba pressure matudi kaino hai kanda separate administration phangdra de koi khulai thado haibduna maram orakanda somdasu karimta pibam lakshan bangam dawi pibam da leitokibagi area du oibra chini hujik adumagni aduga karayani governor's rule da district Churachampur da akoi gi kuki chinau sing da original kuki maitei kuki haisira maitei ron ngangba kuki haisira moidudi domicile ni aduna tama illegal immigrant baya Mizoram da lakpa illegal immigrant migrated Myanmar da gi ukhul site laga bike foot te changi ba more da lekhi mam no de illegal ni moi mam du as an illegal immigrant treat to you aduga moira law break to mani all illegal immigrants camp am the thambiu number 1 number 2 illegal immigrant na gun virus chapada illegal immigrant na kanano domicile na kanano adi manung da karam mana su treaty manung da camp ta leibana kanano adu me ando identify to bangam draba aduga secondly last aina IST vidangam da matam da 280 companies ni company central paramilitary force ki company am da 110 manpower lai adu where are they being used and what instructions has the honorable his excellency given to the paramilitary force you will do this task you will get foot patrol from this place to this place if anybody fires from the hill you will do this if anybody fires from the plane you will do this has this instruction been given I still feel that no clear instruction has been given to any central armed paramilitary force and or has any cooperation been done with the Indian Army under the Eastern Military Command from Calcutta? What decision have you taken for bringing peace to Manipur? As long as it is not within the secrecy, please tell the public this is what we want to do. Yes, baramdi maroina karigumukanda security ki karigi phiyum nina phongdok pa yaba yadabudo ramani tawudu public na khawang ngaiba public ase yam concern ne citizen se yam concern ne laingak na kari tawri loin khangning gani transparency leibam thoi kayam kuina no phongdok pa yade natraga phongdok tuna leidok se habani adugo hujik pawtati tong pradip lakchado se clear instruction ama ude madudi violate id law violate toraga aina yada mong no mui paiba kap thorakpa natragana singda maruna lady sing se karambana sugi treaty du manung leibno natragana sugi nataba singduna karino se khangdok nabagi karigumba methodology amta ude clear instruction amta ude habne tawon clear instruction ama ude habne chugoda cs fire opening remarks na tawo Manipur before and after president rule kaisu thodo hong boma leite yam kana di hongnen khalambani hujikti tumina adum legi film di ubu male mayam na tawo kamai thamini sisda khui ani hum thona yeng tare am la khui mayam gi expectation nu kiti hen gi bai tare pr la di loi mak zum thoni ga khan ba ro ya kan measure ano no em tholani ga khan ba simasu kitang khoi hen khalo wi post ka yaw ne okay ado kharan aham hogan se da khulai loin pikhalo haibam ne re ado ga mayam si peace pro no post la ko ado ga khulai thalo hai kan se da mi pikhana ba dikhara horu re sai hai mena ado ga hajina mu nakana better mi ati som da lem hori khara hai da ne khar pikhalai du su drimina su dri hai du khar du lawido mo si mu urpa hai da ne asita kan se da khoina sila leire na full stop na me have the habam thokti no kari tori khang na ba manung negotiation tor be yana ba sino no ngang na ga
ꯍꯦꯛ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯁꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯟꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤ나 ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯔꯣꯏ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯇꯞꯅ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯨ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯇꯐ ꯃꯦꯖꯔ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯈꯠꯂꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯎꯠꯂꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯈꯠꯂꯣ ꯄꯤꯈꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯕꯦꯟꯁꯨ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯂꯝꯕꯦꯟ ꯍꯥꯡꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯠ ꯋꯦꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯝꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯥꯝꯗ ꯂꯦꯡꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯥꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯎꯅꯔꯛꯏ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯊꯤꯡꯉꯔꯣꯏ ꯁꯣꯝꯁꯨ ꯆꯞ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯊꯤꯡꯅꯔꯔꯣꯏꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯍꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯂꯤ ꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯉꯥꯛꯇ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤꯀꯣ ꯗꯦꯂꯤꯕꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯁꯅꯨ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯂꯤ ꯑꯁꯣꯜ ꯋꯦꯄꯟꯒ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯥꯎꯠꯂꯣ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯇꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯥꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯞꯀ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯅꯗꯕꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟ ꯂꯩꯖꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯃꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯂꯩꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯌꯦꯡ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯍꯣꯜꯂꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯀꯥꯏꯐꯥꯎ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯏꯐꯥꯎ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯔꯒ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯤ ꯍꯧꯔ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯍꯧꯔ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯍꯦꯟ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯅꯔꯒ ꯌꯥꯐꯥꯎꯗꯤ ꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯤꯔꯝꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯊꯤꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯒꯤꯚ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯀꯤ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯇꯦꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯨꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯒ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯊꯤꯔꯝꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯡ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗ ꯄꯤ ꯑꯥꯔꯁꯨ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯚꯔꯗꯤꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯅꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤꯂꯤ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯐ ꯃꯦꯖꯔꯁ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ओके थैंक यू अदुगा मरुना हंदकी क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन से हेबते अनिमकी इकाई खुमजिरिबा पैनलिस्ट अनिमकी होइजके तवदबो आइसे अमतंग रिविजिट तो हेबते मरुना 22 हंदकी तांग कुनगनि थोइदा मसी वाफम जे थंबि थंबरबने अदुगा मरुना तांग कुनगनि थोइदा थंबजगिबसी तांग कुनमाथोय मार्च की तांग कुमाथोइदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना राज्य सभा थंबि वाफम ने मदुदी मणिपुर इज पीसफुल हाइबने अदुगा ngसाइगी ngसाइगी वारिंग ग्रुप अदि कन्फ्लिक्ट ग्रुप ओरिबा मैतै अमसुंग कुकी जोगी अनिगी मरक्ता डायलॉग इनिशिएटेड हाइबमा राज्य सभा थमी सो आइना गेस अनिमक थमजनिंग से लेरिबा मणिपुर की हुजिक ओरिबा ग्राउंड रियलिटी सिगा यूनियन होम मिनिस्टर ना 21 मार्च ता राज्य सभा थम्बिबा मणिपुर इज पीसफुल डायलॉग बिटवीन द टू कम्युनिटी दैट इज द मैतै एंड कुकी जो इनिशिएटेड हाइचे करी रिमार्क्स थम्बिनिंग सिनी ओजा अंगंबदा याजनिंगदे ओके मरमदी मणिपुर की प्रजा इम्फाल वैली की डिस्ट्रिक्ट मंगा की प्रजा ने चुरचांदपुर की प्रजा ने मोरे की प्रजा ने मैम से ताबीयू अचुमदी पीस लाक्त्री खाना बलोइद्री इंसिडेंट ऑफ फायरिंग खर लेपम बयाय खुदक थोपना मोगी ग्रुप का अखोई ग्रुप को वाली सानद्री मोगी एमएलए का अखोई एमएलए का वाली सानद्री
So it is not peaceful. It is more of a propaganda dialogue. Okay, tamo comment thammi hoji ki same no dunu ko tamo adi Rajya Sabha da thammi ba wap se adu reality ground siga si sida khoi khoi sai violent incident ma'am thokte habidu khoi ure na no ha no mi kamna ka na jingte kam thare bong ka pe do ma'am adu lep khre ada sine peace ne bogde ha ya da ba khoi peace ne har ga su khoi na moi peace theorist conflict theorist hai jane go yon gal do na si negative peace positive peace hai ga si negative peace ki lan thona de ha ga negative peace ne sum nem than nagar su negative peace manung da no hai gi nungsin da ba lan gi logic theorem le ho ni na ko nong chak pe abai possibly hai possibly le ne khoina roi manipuri gi nga sa da khoina tung han yang ga sa da naga ku khana gi jodong ai sa ya na ra ga soi tong ra ga si tong ra si pa ya ne hen to ko tam tam na wan ra ga sum nenda gi ni na ada negative peace hai sa adu mo ne yon gal to ko hai negative peace le bin manung da sum mai gi tension me adum le gi ni da anytime outbreak tok pe hai si adu gi reality khoi ui na sa khidang he jana kan sa da na kan da ko district han do pu ko to pu he to na kan sa da tension da le ni na adu si sa gi negative peace ki hona bi ni hajik manipur da hajik thoi irang sa su si gi negative peace bu le re hai ai no ka kam na dre sin na dre adana me am se mu ha gi option ga to re adu me so na kan ani mo to dum kara ga si ki bagi potri yaudre adu yana da bagi manun nuksina da potri handong nadri adana peace or su negative peace oi ba the positive peace por na bagi lambe dri sempe rihan ha da khoi gi swaina sum hana le regadi no ma so to kan so so ga na ha bi oi na budi ga sai si resto bu se koina san ha kan sa lan to na kan sa lan country me sen lan to na kan su ceasefire na hai ceasefire lan no re ha de yana re khoi lo hai te ceasefire se kam na ki gum si kamna da legan manung sida kai semdon ya hi na si ruga comprehensive ba settlement nam propria agency sagi positive peace kai si turns me ya propria agency kamna lege sma ya ro mai yum mai cha legan sa ina makan sana khan ngam de mai mutat bana khan de ne ba kamna lege ri hana kamna video adu hana tackle do so wakan jare thoi and si han lo excellence hai mo si le ya sina peace ne heragadi am din sore kani si ne peace ga hai temporary hatangi peace ke lambe ya na bagi temporary ceasefire thambne highway mondo mai ye ka sara ko ne kitang na positive way ga to ni ala ga sai home minister law thui do mai khoi literal interpretation budi khoi gi negotiation hore hai kan su da kana negotiation do no e matmano ana class la minana ka mu ni wari san bu adu negotiation hai do ni ada adu matawarga back channel le na adu madana mana peace ke to ne lo do ira natranga khoi hajki le ba mai political player ma'am ada khoi gi ga actual politics so aduga ga gi ground level politics so khoi gi CSO ma'am so asi level gi dialogue hor ba how do we back channel gi ojam sen unan ba ade press commission unan ba tam hoi mo to ri ra ka si mana make sense haida mina technically very much defense am leader mon he adu hori je koi CSO ma'am jo ho do re ade gi kholai pai ma'am jo ho do re kana kon plan leader ga su haji ko ni khagadi hore ka heavy mon hairira kai se khoina adu khan doctor se samna kan doctor machine mon halle ka heavy mon leira me herone adu ore gi khoi man haidu technically puso so na traga su adu di step ma za ne to wo a to se la ga hagi sai gi asida kana si stakeholder marshada moi gi front in leira ka mu si haida ne kolai pai ka mu haji tono me am si adu ga CSO leira me am haji gi conflict na produce ki haida conflict le tin le ndo CSO am yauri na de man总统那个里吧，西面是要的呢，要的不，那每个是按那势力，个海波人是要的呢，其实 positive 我演个嘛演大吧，这个还是好个的，result 是的，要那的空汤样，不是比我空汤呢还得，就要找空汤样我厉害不多。 So there is one point. Peace talk between Meitei, which is 65% of the population, 35 lakh is 65%. Imphal Valley ki 5 districts including Jiribam aduga amachina kuki chinau ching hairage moi ki population Manipur ki percentage kya no aduda ngang is two equal people me any boxing bout phuna bagi we na ngang ne it is majority versus minority ra is it majority big number versus less number ra terms and condition akhoi na kari mangi ba moi na kari tongi ba within the Constitution of India, the dialogue how nobody told us. Mamang the Choti channel Hijagre, Turbung the Maidha Lakpani, May 3rd ki rally to the rally thing over
DG police dongal sapu peacefully transfer togi court martial tagudone. I am an army man retired. If a commanding officer or the general sahab fails on this particular task, he should be court of inquiry, and on what basis the rally do strike leading to burning of houses. But that has all been hushed up. Manipur Praja the takpi gedovni kari manung adu nimita yum mai dhari no migi mai yum mai thai fire brigade chu changan de Assam rifle da in mamang na hijakre thabak da nongmai pai nakan namde yengi asiguma arama mayam thi praja didi haibiyo. And the government of the day matam the labor sarkar na chu answer tok de matam the labor central government chu answer tok de achi mi ani kuki amaga maiti amaga phuna bagi wanate akhoi population ki constituent in terms of number adigi long lasting history moi ji 1825 ta Lord Macklone matam da purakpani some percentage purakpani 1951 the cam leba adu me amdu khangaga negotiate tawba adigi su kind of umdokhiba aran bidi moi gi yam leire asida Bharat Sarkar ki Congress government ki central government da horpasi or ben se thoina khana hanba plan tawba move ni asida ngarang da khana ba horpado na majority community hai tare akoi meiti praja 65% sibu aran badauba aduga mi manga ga mi ama khana da manga duna lan bani mai ama sina chummani ama sina lan ni ama sina chummani haibagi mai some terms and condition lan ba chumba government of India ki policy si ni aran ma to koi will punish achuma to we will if not reward but we will thank we will respect him haibagi message to praja da haibiu. Yes yam chumwa phom ne madumoki step tu madi ubo phangri aduga maroi na hujik ledi phibam haiba tae hujik ledi ba phibam se nongoi budi kapna di haiba aduga negative pisaina tam terminology adi tam towi tam pradip na haira kanda aduga tobugi di hujik phogda di oja Angamba na haibi ge bidana clear instruction ama still ubo phangde aduna oiragani hujik phog ledi phibam singse mong modin ta da na haibani Eng sai thamjaba yengba singda madudi ahum subagis lambi da leibani aduga sungai choidna impact news gi studio lakpiraga ngasi gi manung na saruk yabigani haibado ahum subagis lakre ahum subagis imiyam da saktak chake ahum subagis advocate Puyam Tomcha president All Manipur Bar Association ne tamo Tomcha bo ai taram nokcha de duga tamo Tomcha da hek lakpaga thungjari bo wahang se wahang mak natraga su topic segi Manipur before and after president rule mayam na haina se swai se Lengak to Yawidam Bataki, Horakanda, Civil Society Organization, Micham, Mayamna Hangnaba question, Jekti, PR Lak Tringi, Mamang Duga, PR La Matung Sibu, Kanabati, PR Lak, Ramina, Pibam, Kanga Laksanga, and Kandikalambani, Hujikti Irak Lakta, Biman Manaba, don't know Ubase, Tamogi opening remarks on Manipur before and after President Rule. Tamotum Chakaman meaning. People from the valley, when a canva, when expect over a Duki, see, I could get PRC, Tawdri, and a habitat. Okay. When expect over see, we tampak tadi, Muyam Pajana, Tawre, we give AMBA, limit that any matambi. I am telling I Hajaba, Tasabati, limit that any the Sangway. We tampak you on the we say. Pakar singina di response pasana pi habitat kulai hangle to kulai pisali aduga ko ji paku pis ko koi beli is site gi dei masi adana tawren khal adubu mokoina haji bada galgumba government na pi re deadline je helaga di ko kan election tong ne haba adimu tang ni pan dagi free movement se ensure to na haga matunga masi ensure to busi Namdre. Namdre was Cantanate, Kanglu Pamana thing of Padini. Thinking of what's the sumo of the extensive Panglo of Bude. And the Moha pair money pound we had the Tamalea. That is to slow on the Kano of the Yamna 2 woman sung out. She told you was normal method on the Atopamna, Ministry of Home Affairs and Hamo, or the Moy Zeta Tolopan, which might have Suda. They since a Sugi can handle a look, see it who I have said.
ꯄꯥꯡꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯝꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡ 9ꯒꯤꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯑꯅꯥ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟ ꯌꯧꯅꯔꯦ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟ ꯌꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯅꯣ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯠ ꯒꯟ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯣꯔꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MP ꯅ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯋꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ARPRꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯂꯥꯃꯦꯇꯤꯁꯦ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯗ 50 ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 7 ꯌꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 19ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭रीडम ꯑꯣꯐ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯗ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯒꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯖꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯆꯠꯊꯔꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯗꯤꯜꯁꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯑꯦꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯗꯤꯜꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ BJPꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯒ ꯇꯧꯈꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯎꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯒꯤꯗ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯄꯥꯛ 3 ꯐꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯂꯥꯡꯉꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯨꯄꯥꯛ 3ꯂꯛ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯈꯨꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯨꯔꯨ ꯆꯪꯗꯅ ꯂꯝꯕꯦꯟꯗ ꯂꯥꯡꯉꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯐꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯦ ꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯦ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕल ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 18 ꯖꯨꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯈꯤꯒꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯕꯔ ꯕꯨꯂꯦꯠ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕꯅꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯕꯨꯂꯦꯠꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯇꯤꯃꯦꯠ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯅꯦꯕ ꯁꯤꯈꯤꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯂꯦꯖꯤꯇꯤꯃꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯂꯩꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯁꯣꯛꯎꯕꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯏꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯋꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯔꯣꯝꯗ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯒ ꯀꯗꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯗꯧꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯋꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯔꯣ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯗꯧꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯪꯒꯜꯗ ꯆꯪꯈꯤꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯣꯈꯥꯗ ꯑꯣꯟꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯖꯪꯒꯜꯗ ꯆꯠꯆꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯈꯥꯗ ꯑꯣꯟꯊꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯃꯗꯤ ꯕꯦꯛꯇꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯍꯩꯗꯣ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯩ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯩꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯁ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨ ꯄꯨꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯅꯪꯒꯟꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯝꯕꯣ ꯊꯥꯕꯣ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ wari sana buduri oi thoktok mande adwa area du ni central government gi chap chaba instruction ma hojik pau leitaba male kaino har kanda khulai mayam pai pai dana natraga thado khero ekoi separate administration hainaga taw leragadi adwa gi dialogue initiative ka haiba home minister thambi bofam do som gi ground reality siga ngangbiri waduga yam sathina khenai yes no doubt huji huji wari sabagi phibam du oidi haibtuti loin yaningni tawdu nomotra nomati wari sadati yaroi wari sananaba यागदब फिबम दुमदी लाक्शन बिबम थोई लेंगाक अमा ओइन हाइबनी